wacu umugisha kiba ku giti cy'umuruho Nihongere twicarane. Je rero ndagiye. Kwanza ndaza kumubwira ati nemeye. Mubwira ahubwo no kuri telefone nturi Jewe turazi umvirize batwenze guca ndabigira. Ndaguca nivugishira urabona narakumenyereye uri mukuru wanje twaratera inkuru. Rero je mbize umuntu tuzohora dusanga icayi mu gitondo byo bingorane. Nemeye ndaje. Nemeye naje. Tinabonye yuko kwigumana ngaha bitoshoboka. Imbe ndamweze araryohe. Ndamukorereko. Araryohe. Cishinga cyane kirega ndikirame. Cishinga cyane kira. Ngo yibaza ngo byararangiye ntabene ko je n'uri kimvenge nyamutwe. Uzopfa biheze je nawe. Reka umugambi nonye nawe rero ubishire mu ngiro unyarutse ubwende hama ibindi tuzovyimenyera mu misiza. Je rero bayi ndagiye. Usekeza. Aha ndazukati. Ndego ndabonye mu Chiro, ça va? Ça va bien. Meze neza. Ashani po kabisa. Urazi kituma naguhamagaye. Nashaka kuza tubana ngaha. Sishobora kwibana Jenny muri uruzuru nini gutya kandi urabizi ko twamenyeranye. Kwibana Jenny n'umugabo wagiye ku kazi canke je nkava ku kazi ngasanga ndi Jenny ataragaruka. Numva ntabishoboye kandi urabizi kuntu mukunda. Mbashaka kubwa ngaha tubwire ama blague yacu tube dutwenga nkurere nkuko nakureze ukiri muto. Ibyo byonshimisha. Ubizeho iki? Sister ndaryohewe. Cyane nibuka ukuntu wahora unja butsika burimbe mvuye ku ishure ukameka umugongo. Imvura yanyu irikiragwa ugafata igitambara cyawe ukamfuka. Shaka kuri ndaryohewe kubera nibira mbaye cyane kugira ngo ntasinzira kubera ntakubona amenyereye we dusangira nkabona turi kumwe vraiment nta mahoro ndonka no kuri ndaryohewe kuba wiyumvireye yuko icyo kintu twobanje nanje sisho ni kintu nyene kitaza mu mutwe ngo nibane je ntakufise uruhande rwanjye ahubwo umunsi nawe uzorongorwa bizompa ingorane nzobwira umugabo wanje tuze twiririrwa ngaha tuzakuramutsa nawe uze shaka weekend ego asha tuzokama twahuye dukutana kabisa kubu rero ngishaka ko uja kubwira mama uzane umunsi zose oh sweetheart turagiye ni sawa ni po kabisa baraho karibu yari yambwiye kuza kuzina bose bakubonye ko naberewe nibona pre ameze neza none zitagiye kukazi okay shere ari ngiye gukora atoye Chiro karibu muhira oh sorry darling come nawe imbere yo kugenda uje kwanza uzangaha mutabi ibintu bimeze neza none ega ndi kukaziceje yavuga yavuga ngo ufise umukunzi nakeneye ikirore no buri kirore cyane no ndazi kwanda ukara ni sawa cyane mena sava you look smart ubu ni sawa ashobora ndaje kugurisha inama yes of course merci beaucoup okay chérie bye Chiro ndego ndaryohewe kwera urabyumva rero genda ubwira mama wewe na mabizu yawe umugabo wanje ni atari ko prevara gukunda nivyo vyiza nyene mu rukundo ko mukundana imyaka yari myinshi cyane nanje imana imfata mpakado kwe gasha imana bahezagire kwera nabonye umugabo kabisa ebana shimiye imana kabisa nazahinduka gumo gutyo nyine nanje ndabasabira na mama guma basabira nanje nguma ndagusabira mukuru wanje imana yayikutije nawe imana izoguha nubwo bwiza wowe ushobora kubura umugabo soon as possible zorongo nashobora kubura ivyo birazi ni ikintu kitashoboka gere rero uzana ibintu chambre namaze kwiprepara ari zana ibintu byawe bwira mama turamusigiye wa mukozi amugumane tuzoja tuja kundamusa nzanire basagafana ngende nyoye ico gusa nushaka n'amata nushaka ngende ndani okay
naje ngaha ndarubone ibintu bigoye bimbwira sinzi uko nzobishobora nicyo rya mbere ntanguye kuza ngaha batangure kubona amabizu mpagaze imbere zabo none inzu mana y'ikigongo jewe Rina urugamba ngiye kubona ndabona rutoroshe kweri Icyamwa cy'umugisha kiba ku giti cy'umuruho. Mbe mwashyizeho umupira ni ya filime Brina na n'amafilime y'abahindi nkunda amafilime y'abahindi nk'iki kubera umanake wumva gute nawe chérie amanera ameze bien hano bameze mu ijoro ijoro rigira gatandatu mwongeze My Brina, nzanira kwanza icyayi urazije nkundira icyayi. ndakoze pe murakunda icyayi Cyane nzanira icyayi ginywera. kuva nkikubona banamenye ko ari ubucura mu bakobwa b'iwanjye nibuka amaboko ambwira ati ngo akana kanje ka mbere nzagafate neza ntikazabuka Nawe izo ndirimbo za urantwenza. Ndazigiye ni tewe. sinamubonye nyamwese kizwe ngo bizinu kirasa Sheri ndabira uraba Sister Pardo sinakubonye sorry mashiri sheri ahubwo yari kumeneka yose. ahubwo urahaza nta sinzi nanje binshikiye sorry uza kuca mwene wanyu sinamubonye bofre sinamubonye icyayi sinamubonye genda uhindure impuzu none uhindure impuzu Nje guhindura. Numva ndiko ndababa. Pardo friend genda wangu tari kuri uturaba imbere kuzana ibintu uraraba kumbe yukuraja sinari namubonye wamubonye oya wamubonye umva nsanze natsitengaho ku itapi sinari namubonye kweli none bica bigutwenza nagira ngo ucubabara afite nababaye none nacuma ndite bofre nawe hajyamo mu batwenza oya ntibyahetse nawe ntiyahotse bamuraba rero bamuraba jaje yaba ari jewe kumva ikofi usajye umuriro bofre nawe kumva urakara jewe urakara kweli we agenda umuntu mwiza gusa ibi abantu bashaka kuzana amanyanga umva bica bikomera reka nirabire bamuricara akavuga ndakumu ngoye ntanaki birakusha yabaye kwasisibye amuguza guhana amabaga habucuma naha bagapfa nyeretse ko mukundana niba atamubinyerekerera ubwo myaka kibusuka mu maso n'isuri kazimangana neza na neza ndaguhabigiye kweza ubwati ndawera Brina ngiye ndaguhana amabaga mu maso yanjye mwabuziya muca yabofre nawe nyine umusumwe yaba byo kuzira usutse baruye gupanye bituma ntabanganya ubwiriza nabo nyenge ariko rutuma ntabona Icyamwa cy'umugisha kiba ku giti cy'umuruho. bwana Raisaba gute mu ni impore Allah biraza bukebu andi makuru ashani sawa nukuri jewe ndashima yego ndabona ibintu bimeze neza bimeze neza cyane yego uvuze ngo bimeze neza n'urakwiza kondisiyo bimeze neza cyane reka nongereze ko cyane igituma mvuze uko kungene ndakubona akamwemwe nkabona agashusho mu maso ngene ubegwa umuntu hariyo difference y'umuseribateri n'umumari yego cyane iyo umuntu agize umuntu agize amahirwe akaronka umugore abitahura kumwe
n'amahirwe yambaye cyane Nivyo. burya bavuze ngo uhisha itunga uhusha umugore Nahusha umugore nivyo. hajya ntibabeshe kabisa Oya baravuze vyo kabisa. itunga rya mbere ku mugabo umubwira umugore mwiza umugore w'intore umugore akubaha je ndashimira Imana kabisa n'ukuri mbe vyakazi bimeze gute bipanze bimeze neza urambwiye yuko tuzohura bimeze neza we nari ntuze ya nduguruza hariya mu misigati yani yitwa ku musigati wa muruze y'ububanza yego ari agasosiyete tuguruje so vendredi twaronka amadokima yose twaronka muri ministère de l'intérieur yego hama ariko ndavugana n'abantu baraho bambwira ko ndondera umuntu ari capable ashaka kubijera yego haje twashyize imashini zishika 30 zozigira ko turagira production y'intuze ya jus y'ibikaju ikanasike voilà kuko usomye importance yabyo ku magara y'umwana w'umuntu narabonye ariyo ari amapublicité menshi maze kubona berekana akamaro ka kanasike akamaro ka kanasike urumva rero cyane cyane winyoye utaburiye kujya ukatagura byacu ruguru hariya warafata igikaju nta byo broderi ukagitabagura ashamenyo yabyita gutabagura uravye rabi ijiryo cyari guruka ukagihwashagura urumva wowe twagira ngo tubyoroshe kugira ngo munazoronka akaji k'ibikaju navuga nambwe ati dafise umutipe vraiment ari doué ari doué matière urabona ko bimenyereye gose rero navuga ati ndaza kubwira mbe nagwa information bien avant utagureza nuze zawe yasi nuze yawe document zawe zikwiye hama ndibaza mu kwezi kw'icenda peut-être nko mu itariki nka 5 tuko turapiva ko tuza tubwira ouverture solennelle yego ngari nibaze yuko ari entreprise yigize ifashe neza baza abantu benshi batanguza ibintu ni entreprise igaca bifa wasanga nta contrat baguhaye bijya sivyo kirazira gukoresha umuntu utamugirije contrat c'est pas bon urumva burya nasanze kimwe mu bintu bibuze iwacu n'ubuzi création de l'emploi aba sans emploi ni benshi cyane ni benshi abantu bagaze ishure diplômé licencié docteur umva ni problème bari ko turagereza kugira ngo dutange ubuzi ku bantu batandukanye a commencer par vous bien sûr ko burya la charité bien ordonnée commence par soi-même uri umugenzi watireka umugenzi gusani comme la famille n'ubundi uri umufrere hama ikindi nacyo biri ndongera akajyo ko gushimira cyane kubona warampuje n'uyu muryango wa mukunzi ni kuri kwa Mungu vraiment je ujya akaganuka ikiyonje karateguye non c'est le jeu kazi c'est professionnel oya namze vraiment namze naramushimiye yarampaye akagazi kina vraiment ni byiza muze bujya ngo imfisi ina mitendera ngasi muze bujya navuga ntaganira amasigara cyica yakubwiye ikintu agwaye promesse aragiye gishira mu naje ubwanje moi avec ma femme arako twaguteguriye azo bari surprise kandi zizoguha umunsi zizogira ouverture tuvuye hariya gusa sochika nga surprise yibanze ubwo vraiment ya merci kuko burya bavuga burya iyo umuntu yakora ikintu cyiza bavuga ngo haljaza ul ihsan illa al ihsan naam sax numva rero ni jambo riri muri Qur'an numva rero ati ineza yituguye ineza naho abantu benshi usanga uri mukora ineza akagusubiza nabi nivyo byeze kuri lo moment byeze aho ufashe umuntu ukamugirira icyo n'ibiye muga ivyo birahari ana longe kabwira birahari naho umukorera ibyiza bingana gute mu bandi naho agiye no mu bantu acakunda gatuka kanya kagabo ibikini bikigameze uko abantu nuko bameze rero ariko rero nuko namavuga burya hari abantu babi nyabura mu beza baki nivyo nahariwe beza benshi nyabura mu babi baki niko bimeze rero twebwe rero turi muri abo bake beza niko je no mvuga ko twibuka ibyiza kino madame twari cyavuga ati gama ifo omercier na masuti yego je namwe ati je ntegezo kumushimira kandi gashimwe nyako je kino novuga je novuga gusa merci d'avance naho bitaraja mu ngiro mbwa ikindi naco vraiment j'ai profité l'occasion naje nagusaba imbabazi basikorera na twari kuri ciro bazi ibintu yagize ibiki
hajya trouble ibintu byahatari danje mugabo oya sukusa imbabazi kuko je narabitahuye bwa mbere naguma nimbira n'Imana ndayisaba hano yanzanye kuko iwa kumukobwa mubi naramuzi ese kabona ko ari je nshaka gutwara umuntu w'umusazi n'uyu mera longe kiratahura yuko ibya bindi umuntu ushakira mugenzi wawe neza ibyo ubona ati bareka ndondere ikibisumba byose akabijya wowe baza ko ari akabijya urondere mugenzi wawe kumbe urondere n'intuze urupfu urumve ugira umugire ngo aje gusoma ingwe bijya byo gusoma ingwe sino dushimira Imana kuko iyo utandondere ujya nivyo iyo ndabushikara kwa Shiro namukunzi nawe kumuzi niko bimeze kuko burya wiweje ibintu byiza byose bivana n'ibintu bibi bica mu ngora nigeze kumva ngo nubuki burya izuki zibukora mu bintu by'imicabo none wowe tureke aho nyene kubuki urumva urabona kugira ngo ubuki ni bwiza mugabo kugira ngo ubuki bijya n'intambara idasanzwe nivyo wowe urazi kugwana n'inzuki wowe kugira ngo ushikire kujya buki n'ikibazo ibintu byiza byinshi uze wihweze biva mu nzira ya inginzi rusange igoye imyerera gose amahwa bibazo kandi karasinda n'ijuru uravye ibintu bize twiza mu ijuru ibintu bituma umutima ubabara n'ibyo by'imuzira bya kerokero yagwa mu giswahili ya kerokero byo kwitanga uvyuke mu gatondo kare ufisitiro gishu senge usaga franga kangu utange shikanwa urumva ukwezi kozi wiri utariye usinja zawe ntuje umva ibintu byiza byose biva mu nzira igoye tuvuze nico rero nombwira ati ngo pardon no je te dis vraiment merci beaucoup ntaco yabaye asbabu Imana yarankoresheje niko bimeze ucushikira mu sino ahamuhira ni sava no muri Edeni muri paradisi bijya avuga ngo paradisi rite ningayi wa jengiye ku kazi nguma ningira muhira ati ntajyari nguma mu telefone none utajyari none ko nawe akora hariya ku bitaro ngo narangu ujya umudeje wawe abaramu akanya gakwiye kwa oya nabijya byo kumugumiza hariya ajya amazamu oya bijya amazamu ndiko ndiyumvira ndikishaka kumugururiza impuze yiwe centre de santé clinique yiwe la ni sawa ari abatinizia bazoza ndiko ndakwandisha ya contact avec eux turi ko tukugurura clinique aho ni sawa azoba mpuze deje yo clinique bonne idée bonne azoba libre yigenga ata ya buteyaje hajya yarigenda ninga nkuya mudeje yarigeza kubitigisha ati yaje bana ya muhire yararonse icyombo rero Yesu ndabikeneye bana reka tuje kumeza mbona injeza reka mwaje cyera nihuta mwareka ntaco icyamwa cy'umugisha kiba ku giti